Kuringana na munini wa komishina wa Naikuru Joseph Tanui ni ati arume ana na mutumia umwe marerikana marambite gukaya ni kuremwo ni kuhuhia na thutha maratorio ni kiria kirerikana ni kunywa njohi irari na thumu. Ona gutuika munini ucio wa komishina ugite uthuthuria baranginyo ne wambikitwo, andu a family ciaria makuite ciugite ati endwa ao maracakayaga ni kurio ni nda na kuremwo ni kuhuhia. Nikamuuliza Job, kwani umekunywa pombe? Job akaniambia hapana, sijakunywa pombe, niko tu sawa. Nikamwambia akinaona kama umekunywa. Nikamuuliza umekunywa wapi? Akaniambia alikuwa Konza. Nikamwambia hapana, hapo nimchukua nikampeleka mpaka hospitali. Nikamrudisha tena mpaka kwake, kumrudisha mpaka kwake round 2 tena mdozi yake kapiga simu. Huyu jamaa amezidiwa. Nikampeleka kwa hospitali ya county. Nikamrudisha bado. Ya tatu kumrudisha tukachukua taxi ndiye alikuwa amekauka. Family ciaria makuite mataririo ria mainukire maria riu na thutha wa ihinda inini marakorwo makuite. Francis Mugai agitariria uria murio amukorire akomete gitiini ari muriu. Ni aranyua njohi na ni aratahikaga na ni araugaga nda na ni ona titaronaga wega hindi yo tukimutwara thibitari. Ndagitari maranishughulikiire maranjira ndimukue tumuigirire hau kiria gitanda-ini aranjia kurorwo marauga ti thumu anyuite nanga njohi maramuikia kanyamu haha kanua-ini marauga ni njohi. Itina inini kuma mucii uyu tugecemania mucii kwa Rahabu wa Maitha uria ni nyina wa ciana 4 uria urekorire hatika-ini oro ino. Haha agitutariria uria aretirwo akirwo mwari wa nyina ni murwaru. Ndamuria mamu kana ni undu utanyumite, anjira aca ni heho ndiraigua. Riu niguo ndirakiuriria kairitu kau gake ndirakoria atiriri ngambiriiri thaa cigana, aranjira ihi hwaini ni aguthiete na hura nguo. Gukiri uguo andu angi eri no mararigitwo thibitari-ini kumanagia na ngero iyo ya unyui wa njohi cia ibango. Atanakinya thibitari niguo arakuire, turakinya tweta ndagitari aramuthima aratwira ihi ndariho ni akuite, niguo marakimuigire hau gati-ini kau kahuiruti akaria araikariirio. Aikari itura riri macakaita makiuga unyui wa njohi cia ibango ti mugeni kwao, ona gutuika maabitha au gitiri mugite uyu ni undu urangethanirwo naguo. Mtu anatoka tu kwa nyumba asubuhi ameenda kibarua. Akifika kibarua inafika masaa 9 hiyo anakuja kwa nyumba hata akuli. Mbio mpaka trench na Konza. Kifika siku 2 unasikia huyu mtu amekufa na amekufa pombe. Wazee wanalala chini ya kitanda, akalali juu ya kitanda. Anakuja anaingia chini ya kitanda analala. Maukaga kwa ihinda inini undu uyu wathira okorwo ni tandu tacio marakuire mathikwo horo cio kariganira na njohi ikenderea kuwendio. Andu aria mendagi njohi ri no makimoi no macokaga magacoka kuri o acio maroka na thigari no macokaga kumera ni kurokwo tondu merwo anake ni maranyua njohi macokete gukorwo magithie kuoya mahaki, nawe uroya ihaki ni undu wa andu maenderio njohi. Mieri iri mihituku andu 10 ni makuire kumanagia na unyui wa njohi itura-ini ria Hodi Bahati kaunti-ini oro ino ya Naikuru, ngero iri yacungiria mungururio wa kung'ethanira na thuguri ino ya njohi cia ibango. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Peter Mwangi.